incest, prekľatstvo, vyhnanstvo, bosorky, vračaniny, čort i familia Drugeti, hlavní odredníci najnovšej Pavlovičovej predstavy, čija dija še odbiva prez vecej istorijni periodi, z vekšej častci na lokacijoh našoho staroho kraju. Taký aspekt približovania zo zdajaku familijnu istoriju dze po jedných familijoch, ktorí odbavili akož značnejšiu úlohu u živote našej zednici, nie tu, nego i toto. Mať náhodu buď u jakimši kreatívnym procesu pririchtovania prezentácií takového, čo definitivno, že bolo interesantné za mne. Predstava strašno ozbiljna i ja думам, že energija ktorá započala od perše sekundi ostala do konca i že to malo jedan fini upečatok i jedno prekljatstvo, ktoré na moj literarni sposob opisane i teraz na bezrežiserski sposob vykazane Tunjevška. Predstava porobena u koprodukciji so Ruskim narodnim teatrom Petro Riznić Đađa i najvjerojatnejše bude vyvezena na koncu dramskog memorijala u Ruskim Keresture.